ibihe byiza cyane kuri mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi kuri Talent TV Show. Mbahaye ikaze mu kiganiro cya none by'umwihariko mu makuru y'imikino ari kuvugwa muri equipe ya APR Football Club mu bigendanye n'isoko ndetse n'ibigendanye n'umutoza Darikonovic. Ndabizi benshi muri mwebwe nta muntu ugeze wumva byinshi bitandukanye ku mugabo witwa Darikonovic. Uyu Museribe nta kintu abantu bigeze bamwumvana n'ikintu bigeze bakurura. Ndaje ngo tuganire kuri uyu mugabo ndetse tuganire no ku isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi by'umwihariko noneho ibigendanye n'umutoza Darikonovic akinate akeneye iki, yasabye iki muri rusange. Uyu mugabo turaza no kurebera hamwe byinshi bitandukanye birumvikana, andi makuru menshi nayo turaza kugenda dushyiramo muruza kubyumva neza. Amakuru yose muza gushaka muraza kuyumvira hano cyane cyane ya equipe ya APR Football Club. Aka kanya turi kureba amakuru ari kuvuga ku mugabo witwa Darikonovic wamaze kuba yohererezwa tike yo kugira ngo aze gutoza equipe ya Nyamukanagera mu kibuga kikasa imitutu. Ariko tureba uyu mugabo Darikonovic ni umugabo uzwiho gukina umupira cyangwa se umukino ufunguye, umukino wa attacking football. Akaba ari na wa mugabo wizerera muri tara z'abakinnyi. Ngira ngo ni nayo mpamvu equipe ya APR Football Club yagiye igura abakinnyi bato bafite impano. Ngira ngo byose tugiye kuba tubirebera hamwe nkuko muza kunkurikira neza 5-5. N'uyu mugabo rero Darikonovic bigendanye n'amakipe yatoje, uyu mugabo akaba ari umumanager ariho yabyo yarasanzwe akora. Akaba yarakinnye umupira w'amaguru asezera ruhago mu mwaka w'ibihumbi 2000. Akaba yarakinnye nk'umudefenseri, kina 4 cyangwa 5. Darikonovic abantu mukimushidikanyaho, abantu mukiri kwibazwaho byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu mwebwe murano kugira ngo nge namwe tubigendanemo neza muri ubu uburyo. Haciye iminsi umugabo yitwa Lawrence Kohler, uyu nguyu akaba ari umunyamakuru ukomeye cyane w'umwarabu. Akaba ari umwarabu wo muri Algeria, plutôt niba atari muri Egypte. Uyu mugabo ejo bundi yatangaje amakuru avuga ko equipe ya APR Football Club, aho mu magambo yacije ku mbuga nkoranyambaga uyu munyamakuru mu Misiri yavuze ati ambitious Rwandan side APRC have secured Darikonovic as their new head coach for the upcoming season. The former ES Setif boss will aim to improve their performance in CAF Champions League, in CAF competitions after 5 consecutive title wins. So uyu mugabo aravuga ati equipe yo mu Rwanda ifite intego. Equipe ya APR Football Club yamaze gusinyisha umutoza witwa Darikonovic muri Sazitaha, ndetse akaba yarahawe intego yo kuzamura urwego rwa equipe ya APR Football Club mu mikino nyafurika. Ni nyuma yuko hari yashize inkuru zari zimaze iminsi ziri kuvugwa ko uyu mugabo yamaze kuba yumvikana na equipe ya APR ariko atarasinya. Gusa uyu mugabo yamaze kuba asinya amasezerano y'imyaka 2, harimo na option yo kongeraho undi mwaka bikaba imyaka 3 nkuko nabikubwiye. So equipe ya APR Football Club ibona Darikonovic nk'umwe mu batoza bari ku mugabane wa Afurika bafite playing style igezweho. Ubwo ndavuga ikiswe attacking football, kuko no mugabo ukina formation ya 3-3. Uyu mugabo nyuma yo gukora ibikorwa bikomeye cyane ndetse birimo n'ibisa n'ibitangaza muri equipe
US Monastir, uyu mugabo araza muri ekipe ya APR, ndetse ekipe ya APR Football Club igiye kumwoherereza tike kugira ngo ahite agaruka, ahita aza mu Rwanda atangire imyitozo bategura Sekafa Kagame Cup igomba gutangira ku itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi. Urebye uyu mugabo twagiye tugaruka ku mateka ye, afite experience y'umwaka umwe n'ibice 5 uko tubibona kuri transfer market ari mu butoza. Akaba aheruka gutoza ekipe Ari Bukiria FC yo muri Saudi Arabia mu cyiciro cya kabiri, akaba akina formation ya 4-3-3. Uyu mugabo afite company ya agency yitwa YSI Football Developers, akaba ariyo company igenga uyu mugabo. Akaba ari company igenga n'abakinnyi bakomeye cyane barimo Cohen Casteres, akaba ari umunyezamu mu Bubiligi ufatira ikipe ya Wolfsburg mu gihugu cy'Ubudage. Akaba afite kandi n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bagiye bakina mu makipe yo ku mugabane w'Uburayi ndetse na hano ku mugabane wa Afrika. So uyu mugabo nyuma yo gukora ibitangaza muri ekipe ya US Monastir, akayigeza muri Champions League mu matsinda, ngira ngo bwose basezeraga ekipe ya APR. Ekipe akaritoje imyaka 2-3, itoje imyaka 2, akaba ari umutoza waciye kandi mu makipe agiye akomeye ndetse natwaye cyane muri ekipe y'igihugu ya Libya. Uyu mugabo nkuko nabikubwiye ni umugabo wizera ko ekipe ifite abakinnyi bakina umupira badafite amazina ishobora gukomera. Ibinyamakuru bitandukanye byo mu gihugu cya Tunisia byandika ko uyu mugabo kimwe mu bushobozi afite, cyangwa se bumwe mu bushobozi afite abandi batoza batoje hano ku mugabane wa Afurika badafite, ni wa mutoza ushobora kubaka ekipe, agakora ekipe ihangana ariko atagendeye ku mazina y'abakinnyi bagiye bakomeye. Ekipe ya APR irimo irarambagiza abakinnyi bakiri bato, cyane cyane abatarengeje imyaka 25, 26, kugira ngo baze bakore projet igiye kugira performance nziza muri ekipe ya APR, cyane cyane amarushanwa nyafurika nk'uko umunyamakuru Laurence Kohela abitangaza, nk'uko ari byo bintu yasabwe n'ubuyobozi bwa ekipe ya APR Football Club. Baravuga bati nibyo ekipe itwaye ibikombe 5 bya shampiyona, ariko performance ya ekipe mu marushanwa nyafurika cyangwa se muri competition za CAF umusaruro uracyari hasi. Uyu mugabo akaba ari bimwe yahawe mo inshingano zo gukora ibishoboka byose ekipe ya APR Football Club igakora performance nziza yo ku rwego rwo hejuru ku mugabane wa Afurika. Ibi ngibi bikaba byarabaye nyuma yo gufata Entente Setif yo muri Algeria akegeza muri kimwe cya kabiri cya CAF Champions League. Uyu mugabo umunyaserbia, uyu mugabo akaba ari bwizanire staff ye, ubwo staff ye ikaba irimo umutoza wungirije, préparateur physique, ndetse
n'ushinzwe video analyzing. Amakuru ahari nk'uko byemejwe n'ibitangazamakuru bitandukanye nuko aratoza ekipe ya APR nk'ibisanzwe, ndetse uyu munsi APR iramwohereza tike nta gihindutse kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu Darikonovic araba ageze mu Rwanda. Darikonovic ntabwo ari mushya muri Afurika kuko hagati ya Nyakanga 2022 ndetse na Gicurasi 2023 yatozaga ekipe ya West Monastir yo muri Tunisia, aho icyo gihe mu ijonjora rya mbere rya CAF Champions League yasezera APR Football Club itsinze ibitego 3 muri Tunisia, mu gihe ariko ihuye we n'ikipe ye bari batsinzwe igitego kimwe. Icyo gihe Darikonovic n'ikipe ntabwo bashoboye kugera mu matsinda y'irushanwa, dore ko basezerewe mu ijonjora rya kabiri bagera mu matsinda ya CAF Confederation Cup. None icyo gihe Monastir yabaye iya kabiri mu itsinda ryayo, ikurikiye Young Africans igera muri kimwe cya kane gusa, ntiyageze irenga icyo gihe. Gusezerwa muri rushanwa byahuriranye no kwitwara nabi mu mikino ya Kamarampaka ya Shampiyona Tunisia, maze tariki ya 5 z'ukwezi kwa 5 2024 nibwo uyu mugabo yahise asezererwa. Icyo gihe 2023, icyo gihe mbere yuko ajya muri Monastir hagati ya Mata na Kamena 2022 umutoza ikipe y'igihugu ya Attente Setif yo muri Tunisia, n'ubundi mu gihe hagati ya 2008 na 2011 yatoje ikipe y'igihugu ya Libya, anayisubiramo hagati ya 2017 mu gihe yatoje n'andi makipe atandukanye kuva yatangira umwuga we w'ubutoza mu mwaka wa 2004. Ubwo Darikonovic abakunzi ba ekipe ya APR Football Club mumutegereze uyu munsi, dore ko APR Football Club igiye kumwohereza tike. Uyu mugabo yizera ko ekipe ya APR Football Club igomba kongeramo abakinnyi bake, ubundi akubaka ekipe ikomeye agendeye ku bakinnyi bahari. Nureba muri ekipe ya APR abakinnyi barimo abafite imyaka myinshi n'abavandimwe b'abanyamahanga, ba Tadeu Ruwanga na ba Sharaf Eldin Shibub, nibo bafite imyaka isa nkaho ikuze. Ugasanga APR ifite abandi bakinnyi bato aribo Darikonovic ashaka kubakiraho atangira projet ye. Bimwe mu byo yasabye ekipe ya APR ni ugushaka abakinnyi bakiri bato, abakinnyi bumva bari discipline, ni nayo ntandaro yo gutandukana n'abakinnyi barimo Ombolenga Fitina. Ombolenga Fitina imyaka ni mikuru, ndetse nibyo ni umukinnyi ufite experience, ariko Darikonovic we ashaka kubaka ekipe ahereye ku bakinnyi bato, akubaka ekipe izatitiza umugabane wa Afurika, ndetse akanizera ko Sekafa Kagame Cup ari pre-season nziza, ndetse yanifuje kuba agomba kujya muri Sekafa afite squad ye yose azakoresha mu mwaka w'imikino wa 2023, 2024, 2025 mu mbabarire. Ari nayo mpamvu yazanye intego zo kuvuga ngo dusinye kare, dutangira imyitozo kare. APR byari biteganyijwe ko itangira imyitozo uyu munsi kuri 17, umutoza nawe yahageze. So nugutegereza tukareba uko biza kugenda. Umutoza kuwa gatatu arabageze mu Rwanda cyangwa kuwa kabiri, kuko tike yo agiye kuyoherezwa, kuko no gusinya amasezerano yarasoje, yarasinye. Ku makuru agenda vindane nuko yamaze kuba sinya, ndetse akaba yahawe intego yo kuzamura umusaruro wa ekipe ya APR Football Club mu marushanwa nyafurika, by'umwihariko Champions League ekipe ya APR Football Club igiye kwitabira. So ubwo ngubwo abantu babimenye neza cyane nibyo bya Darikonovic, ticyaherejwe abakinnyi baguzwe. Yasabye APR kugura abakinnyi bakiri bato, asaba ko byibura
bazana n'abandi banyamahanga nabo bakiri batari ko bakomeye bazamufasha gukora projet ye muri equipe ya APR, ikazaba ari projet nziza kandi projet izaba ifatika kuri evo buri munyarwanda wese azakunda imikinire. Ni umutoza ukina agapira gasukuye, ni umutoza APR Football Club ikeneye, ni umutoza utaje kugorana mu bijyanye n'imishahara, utaje kugorana mu bijyanye n'ibindi bitandukanye, ko ni umutoza umenyere ku mugabane Afurika, ni umutoza uzi ubuzima bwaho. So reka tugereze turebe uko APR iza kubyitwaramo. Nge nitwa Mukama Janvier, mukomeze mugire ibihe byiza, dore mu bindi biganiro byacu bitaturebera hamwe andi makuru aza kuba agezwe muri APR. Amakuru atayizandi ya myugariro arahari nayo namaze kuba mumenya neza nanamuvumbura, munyemere tuze gura mu kanya gatoya.